sha ha ko hol in chan han na ni fitin misna rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai December ni kul ni riat thong ni kum kul kum nga zar pini athiang mi in chung khar puai avoi khat nak Bible Siraj angan pathum ame pathum in pasari hlaili in hlaisari tiang apa kha amhai za tu ni chun aswal nak man kha aliam di chang anu kha a upat pi chu chowa tampi akhom tu he alo apa kha amhai za tu fapa chu ama fa le na he khan alom ve te lai kha acham tek a athlacham na kha thai piak asi apa kha a upat tu chu anun khuwa asaw lai boy pa bia kha angai mi ni chun anu kha alom ter chuban tuk mi pa ni chun anu le apa rian he boy pa rian he apa ni in atuan zaitin tia pa le chung i jang fa nak chu boy pa ni aphit lai lo naswal nak cha a liam choi nak a achang lai fa nak na tuar chan a pathian ni an phit lai lo nilin lak a hor ha chu atit di bantok khin naswal nak na chu an lo di lai apa kha akal tak mi chu apa kha athang chet tu he an elo anu kha angai a chet tar tu chu boy pa ni chet asar mi asi kafapa narian tuan nak a jang fa thiam mi vasako mithan ha ni an indot lai I an in kai chan lai boy pa bia si avoi ni nak Bible kolos angan pathum ame hlai ni in kul khat nan ni chu pathian mi nan si ama ni an dot na I an thim na chu cha a mi zon ruat nak jang fa nak toidor nak nem nak le lungsaw nak khan nan I ai ok asi pakhat le pakhat lungsi lo nak nan I ngai tek a pakhat le pakhat I ngai thiam ulo I bom u boy pa ni an ngai thiam na bantuk in pakhat le pakhat nan I ngai thiam lai chun hi thil vialte chung a hin dot nak kha chap ulo dot nak chu zai jong vialte irem thip thep te in afun tom tu chu asi khri ni an pek min ha dai nak kha nan lung chung I be chai tu a sar u zai cha tia hi dai nak mu ok a hin pathian ni pum khat chung I ok a an ko na chun lunglom nak in khat u khri bia chu nan chung a tampi in afim nak he khan se phim nak in pakhat le pakhat ichim ulo I chon piak u thang that nak hla pathian biak nak hla le hlathiang kha sa na u pathian kha lop nak in hla in thang that u pathian kan pa chu khri thong in nan lom cha a nan tu mi thil sin ha se nan chim mi bia sin ha se boy pa Jesu min in sidi kau na se nun nak thar a I hoi kop nak nupi na nan valenol kha ngai na u chu khri fa nan si bantuk in nan tu ok asi valen na nan nupi la kha do na ulo bia sang in ti na hla u ngak chia na khri fa nan si cha a nan nu le nan pa kha upat na u chu pathian lop mi thil asi nu la pa na nan fa la kha an iang puan tar na hla u an lung adong sul lai boy pa bia asi thong thabia rel nak mathai angan pani ame hlai thum in hlai nga hlai kwa in kul thum tiang Egypt ram a anjam anni an kal nu a boy pawan chung mi pakhat chu Joseph sin a khan amang a alang I thaulo ngak chia le anu kha ekal pi na lo Egypt ram a wazam u chun chuak chang u kanti na hlan tiang chuka a chun va u Herod ni ngak chia hi tha ok a akol lai ti ati Joseph chu a thau I ngak chia le anu chu Egypt ram I zampi ok a zan a khan a tho pi na chuka a chun Herod a thi tiang an hi thil chu boy pa ni prophet ka in ka fa pa chu Egypt ram in chu ok a ka au ati mi biatlin nak cha a khan ase Egypt ram in an kir Herod a thi nu a Egypt ram a khan Joseph sin a chun boy pawan chung mi pakhat kha alang I thaulo ngak chia le anu kha Israel ram a hun kir pi than chang na zai cha tia ngak chia tha ati mi kha an thi chang tia ati chu cha a Joseph chu a thau I ngak chia le anu chu Israel ram a khan a hun kir pi na Arkelau ni apa Herod kha a hun chan I Judea ram a siang pasang a city kha Joseph ni a thai tek a chuka I va ok chu ati amang a an shim bantuk in Galilee ram a khan akal I Nazareth khua a khan hun a khuar ama chu Nazareth khua mi ti aselai tia
prophet na ni an rak chimmi tlintar ok cha a hiti in thil ahong chu asi boipa thong thabia asi achiang in chung khar puai the Holy Family Christmas di avoi khat nak zarpini Joseph Mary le Jisu in chung khar chu chiang tharau ni pi na cha a achiang mi in chung khar an si Joseph chu let tamarian tuan nak in pochom nak akol mi asi ading felmi pasal tha asi cha a atuan vautlam tlingte in anghal mi pa pakhat asi pathian du na kha anun chung di laka atua mi zong asi pasal na nan nupi kha do na u be sang in ti na la u nan fa le kha an iang puan tar na la u chuti nan tu a chun lungder lungro nak lai a an phan lai kolos angan pathum a me lai kwa kulkhat Mary chu nungak thiang Jisu anu asi du nung mi nupi pakhat zong asi pin a nun nem mi nu tha pakhat asi lungdong hal lo in rian tuan a zuam mi nu pakhat asi chung khar cha a her mi velte kha rak tuan pathian du ning in pathian he atlak mi asi bentok in awa uknak tang a kolos angan pathum a mel hai riat Jisu chu anu le apa bia kha ngai bu in athang chin lang mang phim nak lai zong a athang pathian mai le minong mai a mit mai tha amu Luka angan pani a me som nga pakhat achiang mi chung khar chu sifa harnak sar sat sham nak le raljam sinak na kha annun nak a an rakton mi phim pathum na an kir than tik a pathian van chung mi pakhat chu Joseph sin a amang in alang thaulo ngak chia le anu kha kalpi na lo Egypt ram a wazam chun chuak chang kan ti na hlan tiang chuka a chun wa Herod ni ngak chia hi tha oka kol lai tia ati mathai angan pani a me hlai thum chutika Joseph chu athau ngak chia le anu chu Egypt ram zam pi ok a zan a khan atho pi na chuka a chun Herod athi tiang an Herod athi nu a boy pawan chung mi pakhat kha Joseph mang a alang than thaulo ngak chia le anu kha Israel ram a chun hongkir pi chang na ngak chenun nak tha ok a rakol tu na chu atu chu an thi chang tia ati mathai angan pani a me hlei ko an kulkhat Joseph chu athau ngak chia le anu kha alak na Israel ram a akir pi na chun Galilee ram Nazareth khwa a an va chukharum khate khwa sa rual ram te le pi na hi sui le mun non gel te na ki asung di volai kan chung chan toi te man zia thiam mi in chung khar chu kan tum van ram nun chu vo le a an te chung khar van ram ser na usi a chung a adot nak le se mit mai pan le pur ka train khat le khat kan ni chon ala do na le na kun sak mi in chu zai ni tu khom lo in chung khar wal lei tu van ram a cha zot fa na kan ton chan na le lung dong i kan chan na khin se her zon ro nak lung put he i ben tra deu thin lung chung ril tiang adam ter dot na pel lo nun chu zai sa atlai lo chung kha van ram ser na usi a chung na dot nak le se mit mai pan le pur ka trai khat le khat kan ni chom ala December ni kul ni riat Holy Innocents sual nak ngai lau ngak chena puai marta na
pathian kha thang that in hla asami pangak chia vialte kha abom I azau khen tu sual nak ngai lo ngak chen ha holy innocence su Herod siang pasang ni achin ahun tuk I bo te Jesu kha tha atim liao a tha nak a ing mi ngak chia vialte na kha an si Herod siang pasang chu maki mi phim na ni an hlen na kha a thai tek a phak pi in achin ahung I mi na kha a thla na nu a mi phim na sin a declare in a hal chang mi na RFC chan na kha hlat thlai in Bethlehem khuwa thok in khote I a mi kum ni tang pangak chia vialte kha a tha tar di na asina in mi thattu na ni chun bo te Jesu kha an that khau lo athiang mi in chung khar chu Egypt ram a anjam cha a asi hi sual nak ngai lo pangak chia vialte na chu kham tu mesia kha an mur ka in an dir kam na lo mana an thi sen in adir kam mi an si cha a bitak cha a alu a pe mi Marta sina kha an pek ve na atu chana chun tharau tha jang kan I shom ti nak chan asilai sual nak angai lo mi ngak chian na mathai angan pani ame hlei thum in hlei riat Egypt ram a zam nak ni hin chu Ninos innocentes asilo a sual nak angai lo mi athiang ngak chian na puai asi hi puai ni hin kum ni in atang lai ngak chepa pol kha na chua nak angai mi le alung atling lo mi siang pasang Herod ni atha na kha aphit lo chuti atua chu Herod siang pasang ni siang pasang chuaka kong athai cha a asi mi vialte hi aboy thuddan cha a ti anung mi an si e zaitik chan po a an ma ni boy thuddan in an ka thup lai tia arwa hi anupi Miriam atha nak arwang chu asi Miriam fapa pani apu le api afapa pani Aristobulus le Alexander zong anol pek nak in atha na Henry Daniel Robs ni acha ok Jesu le achan Jesus and His Time Vol 1 page zalekul sari in zalekul riat a adong nak kum na a Herod chu thikal nak lam zot nak angai tia ati afa nak afak tok I lungchin le pumsa lai a athalo adu nak kha vaithum tiang athlen ama athi tek a athlan chung a mithi mitli na tla se tia Juda mi bu tampi tha ding in nol apek na Herod ni mi phim na chu kasin a an kirti lauti angal tek a achin ahong tuk achin hun nak a Bethlehem khwale apong kam I a ummi kumni tang ngak chia pa pau pau kha tha di ding in nol apek na hi sual nak angai lo mi fa nak a ing mi na hi kham tu Marta phu na I pangpar le thai par masabik na an si volai chu an ngal bal lo I ati nun zia zong an tong bal lo na in an tai sual nak angai lo mi na puai a hin ngak chia nuai tampi ni an nun nak mai za nak le phim chon nak le nun nak chau vau a shau char mi rel chok lo tha non nak phun phun in fa nak an tuar I tha nak an ing ti zong kha kan ruwa fi nong asumi sual nak asumi naw sho nak nol ape mi upadi na tang a asilo a nula pa ni zau khet lo nak le ngak serian tuan tar nak le tlai shem nak phun kip ruang a sual nak ngai lo in shem nak atong mi ti bantuk hivialte ni hin le rul nak cha a van chung a an aw hi bantuk tha non nak le tlai shem nak ni hin tiang man a ngak chena ni Herod pakhat long silo in ti ok tampi an ngai ti kha akan mu sak phale chu pathian laksong sungloi an si ti kha phil hla usi khoro har an si nak chu khoro har asi cha a le an lungput ni tha jang apek cha a laksong tha tak tak an si ngak chia na ni Jesu thinlung a mun ma sungloi tak tak an lak azul tu na ni an doi na tek a ral chan in ali na alu tar na I adon na chun hitin ati na amen kan shim na nan imer I ngak chia bantuk nan silo a chun van chung pen nak chung a nan lut khau lai lo hi ngak chia bantuk in a toy dor mi chu van chung pen nak chung a angan biak asi chun hi bantuk ngak chia pakhat kamin in a chawhlang mi po chu keima aka chawhlan asi hi ngak chia na lak I keima aka zum mi na lak a pakhat kha aswal tar tu po chu ama cha a chun angong a fachang rial nak longtum ngan pi I thlai na se lo
rili chung a pai sin ha se lo an cha a atha deuh nga mathai angan hlei riat a me pathum in paruk dot mi ulenaw na chu cha a ara lai mi chan a zum ok tlak le toidor te in na usilo hi kan ram Myanmar a ama pathian kha zalon nak he biak nak kan ngai kho nak nga cha a thla cham na usi mi sual big lam tling lang big mi kai boy pa ria tuan khâu tu về đình ka phim nak le ka chiam na ka chan cha le ka tha giang adila in boy pa kan pe phim nak le chiam nak nei lâu mi kai boy pa cha chân tem san lai về đình ka rom nak le ka lian na ka cho va le ka nei chia adila in boy pa kan pe do nak le ve na thang cha bia đi phun ra ke van rang tới khoa ra rong ki ba do nak le ve na thang cha bia đi phun ra ke van rang tới khoa ra rong ki ba xoay na ngày mi cha ngày chiêm nắng thong cha rốt pha ngày mi cha đắng nắng thong cha khoa ra rong ki ba ôi ba min thang se ka ao pi lai ka nun chu ka chi lan dia pathian be chon nak nun nak sacrament na minung chu hrin kan si hnu in tipil in nak sacrament kha pek kan si tipil kan in nak ni sual ram chua pi mi sual nak kha tol piak kan si chang i chu cha a hrin than mi pha kan si chun pathian fanu fapa si nak he atlak mi nun chan zia za tha le mi thar si nak kha pek kan si chu nu a thiang tharau tha jang pek nak sacrament kha pek than kan si chu sacrament thong in kan chau chang mi that nak vel lak song mi thar si nak le pathian fanu fapa si nak he atlak mi nun chan zia za tha vial te kha thiang tharau tha jang pek nak ni a fe tar chin chun kan minung si nak in kan vui vai nak nga lo boy pathi sa sacrament in akan chom i tha jang thar akan pek minung na ni chan tha kan mu mi le pathian ni akan pek mi kan dir mun chu kan pial tak i kan ro than sual tek a sual tha nak sacrament ni khan pathian fa si nak le mi thar si nak chu akan mu tar than ma sacrament pali thong in minung na ni nun nak kan mu pek nak nga kan nun chung vial te kan her mi vel kha akan pek chu cha a ma sacrament na chu minung na ni kan ma le kan her ning chiao in kan elak kho na sacrament ni zai that nak da akan pek ti asi a chun sual ngai thiam nak le pathian fa si nak kha akan pek sacrament kha atu le atu kan chau hlan nak thong in Jisu he pum khat kan si sacrament pasari sacrament asul lam chu athiang mi to sarnak asi i mu kho lo mi chung lei tharau cha a that nak kha mu kho mi leng lei a tua mi chingchia nak chu asi chu boy pa Jisu ni atua mi asi bu pi ni mi vialte tharau khap nak kan hu kho nak nga cha a atua i apek zungzal mi chu asi ma sacrament na chu apakhat nak tipil in nak pani nak sual tha nak pathum nak boy phathi sa chauhlan nak palinak thiang tharau thapek nak panganak mizo chiti thu nak paruk nak tlang boy chan nak pasari nak thitum nak na hi an si boy pa Jisu ni akan dot tok cha a ma sacrament na hi akan tua piak mi asi ma sacrament na kan chauhlan nak thong in boy Jisu apum asumi khri fa bu chungtel bu pi fanu fa pa kan si i pathian fa sinak kha pek kan si sacrament na chu tlang boy na ni khan tua asi i
mu kho mi leng lai mial chut nak kha tlang boi hna ni an tu nak thong in mu kho lo mi chung lai tharau cha a that nak level kha kan hu taksa thin lung tharau dam lo nak vial te kha dam nak apek ma sacrament in Jisu ni bu pi le achung I a ummi vial te chu akan chom sacrament chu Jisu shim ni atu asar mi asi I athiang mi tu asar nak ase sacrament na chu kan tharau nun nak rol tak an si ma sacrament na kan mu nak thong in pathian fa chu kan si chan kan ngai mi adi chang cha a nan za te mang tha u